Ngwino na Mutesi. Abagisa none. Amasari sangapi? Bacyari karariko. Nimugoroba atashe saa 8. Aho kugira ufashe nyoko akazi ko mu rugo dore nubwo twonongera ushobora kugenda. Oya ntabwo ngiye kure ndahita ngaruka. Iri joro atashe saa 8 urumva none umugoroba biragiye. Genda fata amasani wose. Akafe naguswe n'uko Petro masengesho ni mpamvu natinda. Amasengesho ata saa 8 mu masengesho nshaka kumenya nawe. Nose ntabwo mara n'iminsi 3 kugena amasaha yenyine sawa. Gusekera barafata iminota ingahe? Ako biteye. Iyo gusema iminota ingahe? Ubu ngo wangiye. Ugiye gusenga. Ntabwo ndatinda ndahita ngaruka. Nta kibazo ngo genda cyo gusenga. Ariko ubihangane ugabanya ku kaguru. Unima gutega nimugoroba ubuguza buri kuziriki. Bazande ndakuba nibone nayizaniye. This man. Ngo genda cyo gusenga. Genda. Sa. Dore ko gasanganye. Urananiye. Yesu Imana yavukiye mu bantu. Imana ishaka kugaragaza kugira ngo ibereke ko iri kumwe nabo. Ako ngimona bamagaye imyaka 10 muri muzajye muvuga amagambo muzi. Inzu mwayibonye se? Naga ro boss wenyine twatu. Inzu twayibonye kandi nziza. Wanda gwe mavuye igihumbi. Wayibonye kurata? Tugere ijye kwinyera bonetse. Nabonye ahangaha anga nago byawe byose ko ariramo enzu ni nziza nago washimye anga ni sawa komeza ukomange bafungura ariko namuko uko yatinzera ntango ntabwo ari uri akazara ko ndi kubonagera niwe Mziki? Mafunguro y'ibyo. Nuko mukita. Soka sha. Gira twaje azana shamona giye. Ukina n'umugati wa nijoro sha. Kanza mugende kubona mufite Tukivyo gihuta ariko walayi. Nako ngoro kumuntu yatinze. Niwe yakiriwe. Ngaji mushaka inzuzi. Akazi kari gupfa. Ngaji mushaka inzuzi. Kubera kumena nzari nziza. Nonziciriweho. Ngisi muzi umuntu mukubanga ikiri cyane. Inka data turashize none kandi ibyari imikino iravamo ibintu cyane. Nori gutinda gute? Wewe na mahoro. Tumeze neza ari. Wowe ko mbona nakuzi na mahoro turaho. Soza umuntu musuze neza. Fata akabono kaso. ntago ngusega ariko. Ndenganya nawe. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bari yahuye se. Mwe namwe muzo kurira iki? Washaka yanzira umuntu. Yanzi y'amacumbi. Amajurangana. Amajurangana. Oya twite ni umunyeshuri ngiye kumwigisha ntago biratinda. Ubwe kumwigisha ntago biratinda. Data. Ntago biratinda. Komeza. Wagira vuba. Tamayi uramenye ako kantu ni kabi. Ako ndiko nayo namwishuranye nako ayun ko isomo tugiye kwigera irakomera. Ago bizida ni wowe urarongora wowe urongora bibwira uko bimeze. Kuko kuri 30. Yenge 50. Yamake. Oh yeah. God have mercy upon us. Ni makiwa. Ni amafaranga do. Oh yeah. Nubwira ndakubwira ko kati. Uranyunga tipu yatende korano da. I like to do something for you and to ask you something. Abangani bashaka bagishure. Komisiyo kanze babanze banyishyura. Oh yeah da. Kiranga. Barakwikira ni. Twakoze iki? Yabuze. Komeza. Bama amafaranga shanda kweli. God have mercy upon us.
Sawa merci. Shaka sikeze shaka. Uzane n'abandi dore amacumbi cyari mu myinshi. Seba. Ugabanya amagambo hino myinshi. Enchera. Umwigisha dore ni biology ntabwo. Biology ntabwo ujya igitinda. Biology ntabwo igitinda. Dore amacumbi ni hariya. Kanzi bugafunguye. Mbaye madam. Mbaye madam. Mada. Ay, ngorera rana ni mbona gutyo. Ako ngorera rana franga mbirunze yaragiye kwiri harimo ni. Mbanze nkubwire akantu kamwe. Navuga ati musoro. I'd like to do something for you. Harimo ni bitanda. Mada. Nagwa mitanda, harimo imitanda. Zana gafunguzo ka yara macu. Yaki ubuteshanze mutedera amafaranga yaje. Uko beora ndikona ariko ndako yose ndikona. Basi ushagurana n'abantu agafata gurusuti bafite nangu igiti bakagigucumita mu ngoma ngicubitanisha kukimara mada. Nize ku rugero rwawe. Oya mujye mwihanga n'abanyeshuri bacu. Bamuze makuru. Fungura nyigisha kirikaye. Bigiza biology. Kanze mukanya ndashinze nje kuzana telefone memoza. Ngo nanjye burambere nari umwarimu. Wigisha iki? Ngiye nigisha bijyanye ndamwigisha dore amacumbi rero ngaya gusa agiye kuna kimwe n'iki ntabwo ndabice ndi kubona neza ukoresha ATM ndayifite cyane oya soka si ngomba bishoboka zero kandi akanini kandi akanini ina telefone zero chama ni bero chama birengiso ubwo ni 3 ariko ko wambye kuri shoti papier biratego nuko ndahasanga tipo ndayigwa ndangije ndayigwa ndangije urangije ureze gusoje ndayigwa turangije kwiga musoje kwibintu ni wari unyobeshe nyine ndabigweze turangije ohereza wonde unyereke message yako yaje sinsabi ntabwo nsabe ni nsabe ni mwari mu mwatozi no gusoma ntabwo musangira ndeka dore na ngiro turebe hanze wakato uzi usoma nta minute yanjye kanambare ndi kuva ryari urwana atari nsabe marinete burya ntabwo areba neza sabanete gusana nyiraho ntabwo areba neza hanze wakatabaye sha reka turebe niho katabaye mbafungiranemo cyangwa oya reka n'ingufu ufungiremo imbere ntaribi ngo madamu akwinjira kubona amasomo y'inda niko nasha kuningira ku mushahara n'amemba nako uramuhemba arampemba ko tugiye kugira bikomeye basoma neza madamu yinjira twinjire mwinjire nari gusa mukore neza mwige neza uba afite no kuri prida nako ukaramu wanyiza nkajya ko ikaramu yangira yibagiwe tugiye kwiga ariko bafite kuri prida nako bafite ku karamu yandika neza kuri puissance oya twatundi ariko ugangara mwibona cyangwa njya kwitwaza ko tugiye kwiga uragafite muri bya tugiye kwiga biology kandi muri biology uzi ko biga na bya bindi kuri kwiga kugiza kumwereka kugenze kumwereka ukuntu biba bimeze Yesu ayo nyamara ko umuntu ugituma kabona kagwera hano wangahe nanjye ni sex abamaye tujye kumuraburiza wanjye sex nyuma tona dufaranga twimpa nigize tujye kurabura jiye tutazengurutse kwa kundi sawa amasomo agiye kuryoha turashize none kaze mwigishe ndaje ntabwo biratinda suzi ko bidatinda gase nuko nako suzi ko amasomo biratinda bitewe n'ukuntu tugiye kwiga turakora n'uduturo nka tubiri nako turiga nk'amasomo abiri na fiziki irimo na fiziki analize muri amaturo oya mu rusengero muze muture nabi hano mfite mu rusengero nakumusindi bivuze niyo bivuze wagira yemo na amaturo abiri nako na amasomo abiri tugiye kwiga ntugire ikibazo ako nta radio ufite ko ndikona nako karimo akaradi nako kari aho ucuranga gake nawe muri rurashi muri ati kunda kongeraho igihumbi ntabwo turakoresha mu kilowate yose sawa nari ubona n'inyamimi muri nyamimi ndayemera nari mvaye mada zero kuko cyane ni mwere
Uraho neza. uranga umwana wawe Gutya ni ibiki? umukobwa wawe Gutya ni ibiki? Bandi bamuriho. Umwana wanjye agiye gusenga. Imana si niyo imuriho. ahubwo uri kumesa umwana wawe Umwana wese byo umwana wanjye yavuyanga. Yagiye atana. urashize none gutya guhe umukodeshe gutya Gutya ni ibiki? Vuga neza numve. ari kumwe n'umupapa Ari kumwe n'umupapa. Yesu Umwana wanjye ntabwo yabikora. mubeshe se ngo mvyibuhe mubeshe ngo mvyibuhe Jesus! Jesus! Amagambo yavana n'umugenzi. tugenda tukwereka Nabigwa n'igisi nabizira gukora. Mwana wanjye. Bahereza ngaye ibyo ni bitanu. Mwana wanjye. umwana wawe Gusa icyo kigabo nahita nyica. Fatiya. na none turayariye Wentaga. Nunda nyica. Nuwe. Wanete munye. dore nawe Egerayo. Mugende. Sinabayanye. Mugende. urashize none Ndakurwa n'abambaye ingofero. Bamugiye kuruturira. Sha, bari abana benshi. Bari abana benshi. Jesus! Jesus! Ndabizi ari mu. Amagambo nabi. Uje ufanya roji nyine. Chaka yego cyangwa uje wenyine abandi bazana. Yinje ku mwana wawe. Mwana wawe anga ari mu rusengero. Oya. Asenga muri edini. Musiramu. Ndo bori mwana n'umwana cyo ari musiramu. Mwana ngiye mupinga. Uri hano. Muraza baje gusenga gusa da? Urona mwana wawe uri gusenga. Yakubita mugabo. Cyangwa ni mwana wanda mwana. Ushaka kuvuza minshi ushaka? Mwana wawe no mushize muri. Mira. So, uzona kugatwa, nuko kari wawe. Gatso, so gasha, tu kwagi. Ariko sha umva. Kwanga yori gusa cyane. urashize none Uri mwana wawe. Mwana wawe.